Alipunja masigo ñuka shutimi kapan Juan Guatemala. Sinapachi kay runa llaqtakupika ima llakikunata tiapan kay ñukanchik kikin shimigota rimaymanta rikushpaka. Ñukanchik llaqtakunapi casi mayoría llaqtakunapi llakita charipanchik wawakuna ñana rimanajun ñukanchik shimigota. Pero kay punllakunapi creo que tukuylla llaqtakuna shinata más que todo mamawkuna paykuna mayjanmi pacta wawakunawan kan paykuna ashaguta concientizarinajun chayka kutin ashaguta sinchiyashpa katiknalla rikurinajun pero kaypika kunangamanka llakipacha kan porque mayoría wawakuna mana ña kichwa shimitaqa mana rimashpa kan chay hatunlla wawakunalla ña ashaguta riman chaymanta kutin shinallata llaqtakunapi rikushpaka casi ishkay kimsa comunidad nishunlla paykunalla ña wawakunata kachina ña pacta parejo rimashpa katinajun chaymanta kutin resto de comunidadkunaka casi ña chingarishpa pachama katijun mashikuna llaki pachama kapanchik mashikuna. Imashpata kay llakika tiapan masiku? Tawka nishunlla puntukuna nishunnachu rikurin kaypika kay kichwataka mana rima imantaka. Primero kay alishka watakunapi tiashka kan discriminación tiashka kan, ¿no es cierto? Mashikuna kay hacendado partikunamanta, oficinakunapi, tenencia política kunapi, villa oficinakunapi. Chayka paykuna kanachu runakuna rikpika habla en cristiano, imatapish nishpaga llakichina kanachu. Chaypika chay tiempo mashikuna kanin ñuka wawakunaka nashi asurichu munanchichu chayka ñukanchik wawakunaka castellanota yachajuna kan nishka kashka kunangaman. Pero man aliguta pensarishu ka mana shinachu kan mashikuna. Ari ñukanchik shimitaka sinchichishpa katina kan y al menos kunan punllakunapika chay tukuy institucionapika maypipash kunanga nishunlla ima profesional kunakakpi mana profesional kunakakpi kay llankaykunama yaykuchunka mañanajun kay curriculum nishmishunpika nachu chaypika mañanajun kichwata yachana mashikunata maskanajun chaypika kunanga llakikanchika mashikuna chaymantami ñukamanta kanini sa tukuypi rikushpa ñukanchik identidad manda rikushpa ñukanchik shimimanta rikushpa tukuymanta rikushpa kunanga yachajuna kanchik maymanta ashtawan sinchiyachina kanchik ñukanchik shimikunata. Kay llakikunamantaka imagutata ruranajupankichik hatarichinqapa sinchiyachipanqapa. Justamente kay watakunapika parlanakanchikmi más que todo cabildokunawan shinasta llaqtakunapi maypi tanakunitashkapika kay importancia nishunachu sumak shimitaka mana chingachinamanta ashagu parlashpa kachkanchik y kunapacha kunan kay wawakunawan ashaguta ashtawan wawakunapimi shimikunataka ashtawan pactachishpa katinata rikunanchik rukukunaka ña más que ña imatata ruranqa ña shina kidarinqa kanachu mana yachikush wakinkunaka ashaguta esfuerzo churashpaka yachikunqa takshnaka pero ñukanchikpaka importantísimo rikurin china wawakunawan parlashpa katina porque paykunami ashtawan hawalla yachakushpa katina kashkanachu chayka kutin llakipash kan shinallataka educación bilingüe nachu ñukanchik organizacionaka kashkanchik educación bilingüe hawa katichun y runa shimikunata yachakushpa katichun nishpa ninakashkanchik pero chaypipish llaki kashka porque mana charishkanchik shuk shimipi nishpaka recursos humanos alipacha yachak bashikuna ñawpanwan yachachishpa katinakuna educación bilingüe ninchik pero mishikunallata shamunajun kay yachachiw wasikunaman chayka imashata cambieta rurayta ushanchik chaymantaka ashtawan kay rikuykunapika ashtawan sinchichishpa ashtawan katilla rimarikuna ñukapika tiana kan rikushpa kani mashikuna. Tukuylla chayra viñaq wambrakunama kuytsawakunama kay anta ima yuyaytata karapankiman ñukanchik runakunapi yachay kawsay rimay tushuy tukuy yachashka ama chingaripachu. Kunanmanta nipani kuytsa wamrakunata jóveneskunata yachakushpa katishunchik mana yachashpapash kutin rimayta atishunchik mashikuna porque kunahorska ña tukuy ladokunapi runakunapipash ninan profesionalkuna llukshinajun chaypika orgullomi kanqa ñukanchikpaka ninan profesionalkuna pero ñukanchik shimitapas rimashpa inglestapas rimashpa mishu shimitapas rimashpa
4, 5 idiomas te rimash para acá, suma karin en Daxakamachikun. Y chemata, lo más fundamental, ñukanchikta kunapika, Quichua Takat, ñaupan wapashunchi. Estimados jóvenes y niños, señoritas, es muy fundamental, al menos en esta coyuntura, en esta vida, en las alturas que estamos, es muy fundamental que vayamos rescatando nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra vestimenta, con los cuales nosotros, más que todos los indígenas, tenemos que demostrar ese orgullo de ser indígenas, de ser profesionales y muy buenos profesionales, con muchos idiomas y sobre todo saber el idioma quichua, que es nuestra lengua materna y a la cual invito a todos ustedes, pongamos en práctica, hagamos un esfuerzo y salgamos adelante. En cualquier parte del mundo, ser orgullosos de ser indígenas. Ñuka mi capán Juan Guatemala. Hay esperanza Yactamana. Ari Kay Esperanza Yactamana cani ñuka Yactago mi capán San Clemente Yacta. Chaypi mi llankana panchi ashtawan kay turismo comunitario nishkatapas. Yupaychani, shukta punjago paripacho. Shuk punjakama mashigo, yupachani pikin.